yes reka nguhe ikaze Thierry. Ubusanzwe buri mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane Goma hamaze iminsi nta network zihari, ibice bitabagamo network byari ibihe? Murakoze cyane. Ibice byari byarabuzemo rezo ni ibice bya Warikare, Kichanga na Masisi na za Ndosho. Na hano mu mujyi katikati hano mu mujyi wa Goma rezo naho zari nkeshya. Kugeza umuntu yibazaga ngo network zagiye, abantu bahamagaranaga gute, boherezanyaga amafaranga gute, bwari ubuzima buhagaze gute muri ibyo bice? Urabyumva neza ko byari ubuzima bwari bugoye kubera yuko nta tumanaho ryari rihari, nta bikorwa bya internet byari bihari. Urumva ubuzima bwari buhagaze, urabona abantu benshi baboherezanya amafaranga, abenshi baba bakenewe kuvugira ku matelefone, ibyo bikorwa byari bimaze iminsi byarahagaze. Urumva nko muri teritwari ya Masisi ukagera za Rucuru rubigarutseho, yewe na Warikare naho ni hamwe mu hantu network bari barakuyeho bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko babivuga. Uyu munsi kuba network noneho zigarutseho nk'uko amakuru abitangaza bigaragaza ko network zamaze kugaruka mu bice byose bya M23, biraza gufasha iki noneho abaturage nk'umuntu uhaba mu buryo bwa buri munsi? Ikintu kiri bwafasha abaturage urumva barongera bikure mu bwigunge, ibikorwa bigendanye n'amatelefone birongera bikorwa nk'ibisanzwe. Mbega urumva ubuzima bwa muntu ni telefone itari, urumva ko ubuzima bwa muntu buba bwahagaze, ariko kuba telefone zongera gusubira kuri rezo urumva ko abaturage barishimye cyane. Ndabona amakuru avuga ko imiyoboro ya Vodacom ariyo itarasubizwaho, wenda mu bindi bice haba n'izindi sosiyete, izindi zikunze kuhakorera ni izihe? Akunda kuhakorera Vodacom, Airtel na Tiviseri, nizo rezo zikunda kuhakorera cyane. Nabonye amakuru anavuga ko M23 nayo ifite gahunda y'uko igomba gushyiraho imiyoboro yayo itagenzurwa na Kinshasa kugira ngo network zizongera kubura muri bice bya za Goma nk'ariya twageze. Yego, bishobora kuba byafasha. Byaba ari igisubizo ku banyekongo cyane cyane ba hano b'iburasirazuba bwa Kongo. Byaba ari igisubizo cyane kuko M23 yavuze ngo dushyizeho umuyoboro wabo. Abanyekongo babyungukiramo cyane kuko iyo bakomeza bakata amarezo biba bibangamiye umuturage wa Kongo. Birumvikana. Yego. Andi makuru wenda twaganiraho ko turi mu kiganiro tunapdatinga abakunzi bacu, nuko uyu munsi M23 natwirwaneho bisubije agace ka Puezero, seri na aka gace kari muri Minembwe. Ubwo ni kamwe mu gace mu kimwe gishirikari kigaruriwe n'ingabo za Kongo ndetse na coalition. Uyu munsi habaye imirwano ikomeye, birangira Puezero yigaruriwe na M23. Bira bice bya Minembwe ujye ubimenya nabyo? Bira bice bya Minembwe ntabwo nkunda kubimenya neza, ariko nanone baramutse babaye bahafashe byaba ari igisubizo cyane, kuko umwana urwanira iwabo arwana y'inkundura, kuko arwana atizigama. Niba ari abana bashaka guharanira uburenganzira bwabo bagomba kurwana kugira ngo bisubize ubutaka cyangwa se gakondo ya ba sogokuru babo. Niyo mpamvu bagomba gukoresha imbaraga zose zishoboka bakitanga batizigama. Ni imirwano rero bivugwa ko yarasiwemo drone nyinshi za Kongo Kinshasa zihanuwe n'intare za Sarangwe cyangwa se wenda natwirwaneho kugira ngo bisubize kara gace kabaga karimo FDLR nyinshi, karimo ingabo z'abarundi. Urabizi ko hanavuzwe ko bari barabujije abanyamurenge batuye Minembwe hariya kujya guhaha, ariko kuba uyu munsi M23 twirwaneho bahakuye abo bantu, ubuzima burongera kugaruka muri biriya bice uko byagenda kose. Donc nawe urabyumva yuko ku bantu bari bahafite ubutaka cyangwa se ku bantu bahavuka bari bahangayitse cyane bitewe n'intambara z'urudaca zahahoraga. Ariko ubu ngubu bibaye igisubizo kuba babashije kwirwanaho, bakabirukana, bakirukana ingabo z'u Burundi, bakirukana na FARDC, bakirukana n'iyo mitwe yose yitwaje intwaro irwanya M23 natwirwaneho. Niba babashe gukoresha imbaraga bakabasunika, urumva ni igisubizo ku banyamurenge bari hariya.
biriya bice nyine muri biriya bice by'imisozi miremire hot plateau birumvikana haba hagomba kuboneka umutekano kugira ngo n'ibindi bice M23 igenzura nabyo bibona umutekano. Uyu munsi M23 mu bice bya Mwenga tuvuga ko hari imirwano, aho hose ni ukugira ngo abaturage bahari babone umutekano, kuko ngubu amakuru atugera haravuga ko kuri uyu wa mbere M23 yahanuye drone 3 za kamikaze, ni za drone z'ubwiyahuzi zigenda zikarasa mu baturage. Hari nyuma y'uko izi drone zagendaga ziza zikarasa mu baturage, kuko baravuga ko kuri uyu wa mbere imirwano yabereye mu gace ka Puezero ho muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, Tanzania, umva ko abatanzania nabo baje mu ntambara, Wazalendo n'abacancuro bagabye ibitero muri teritwari isanzwe ifatanya urugamba na M23, muri teritwari nyine twirwaneho isanzwe ifatanya mu rugamba na M23. Ni imirwano rero yabereye mu gace ka Puezero, gusa birangira ingabo zo ku ruhande rwa leta zisubijwe inyuma. Nyuma FARDC n'abayifasha ku rugamba baje kwitabaza drone ntoya, urumva, birangira n'ubundi izo drone zirashwe. Urumva rero kurasa izo drone nabwo ni ikindi kintu gikomeye. Bwana munyamakuru rero buriya niyo mpamvu nakagiye mvuga ngo umwana urwana gakondo ya se cyangwa se urwana gakondo ya basogokuru biwe akoresha imbaraga zose zishoboka. Niba aba bana b'abahungu babasha gukoresha imbaraga zabo bakabasha gusubizayo leta ya Kinshasa, bagasubizayo Tanzania, bagasubizayo Burundi, bagasubizayo FDLR, bagasubizayo za Nyatura, bagasubizayo Wazalendo, urumva aba bana bafite icyo bari kurwanira, bari kurwanira gakondo yabo. Niyo mpamvu aba bana kabisa ikintu cyose bashobora gukora bashobora kugikoresha imbaraga, kuko nawe ngira ngo uri kurwanira igisekuru cyawe wakoresha imbaraga zawe zose zishoboka. Rero uyu munsi umwaka urashize waranuzuye mu mpera z'ukwezi kwa mbere M23 ifashe umujyi wa Goma, wenda tugotse no gusoza. Ubuzima buhagaze gute nk'umuntu ukurikirana ibintu bya hariya? Ubuzima ku banyekongo cyane cyane ba hano iburasirazuba bwa Kongo, ubuzima bwabo buhagaze neza, kuko niyo uhageze ubona abanyekongo baseka basabana n'abanyarwanda, kwa kundiye abanyarwanda bajyaga muri Kongo ugasanga bari kubirukansa ngo abanyarwanda mu rode kwenu. Ibyo ntabwo bikihaba, ubu abakongomani n'abanyarwanda babaye umwe, barahahirana, mbega babaye bamwe, ubuzima bumeze neza cyane. Imipaka iri gukora kugeza sangaho ubu? Umupaka kuri petite barriere ni uri gukora kugeza saa 12, ariko kuri Garande uri kugeza hafi saa 7 z'ijoro. Rwose inzira ni nyabagendwa nta kibazo. Reka dushimire abakunzi bacu Thierry, amakuru yose azajya agenda atambuka hariya mu burasirazuba bwa Kongo tuzadukomeza kuyabagezaho. Murakoze cyane bwana munyamakuru Peter Kereva. Sawa.